Na festivalu Noc Horoh, котрий ще буде преношить наживо прег інтернету соботу 31. октobra na 18 hodin, nastupja hori u štyrох hramoh, každi u svojej cerkvi zo s duhovnima pisnjami, u sinagogi, cerkvi Svjatih apostoloh Petra i Pavla, reformatske i pravoslavnej cerkvi. 31. oktober. On dosť značný, povedzme, za nás bol, tedy slavíme Sviatoho Luku, odnosno máme Kirbaju u Bačincoch, Serbi majú Sviatoho Petra Cetinského, a to, co ešte bar značné za hristijanov i hristijanstvo, to, že to deň reformácií, ktorý ešte zo 16. veku má svoju tradíciu. To, co nám prišlo zo zapadu, jak odredzená, da povem, antipod tomu, to Halloween, odnosno Noc Bosorkoh, ktorý, ne znam, co baš označuje, ali je dosť prilapený. Takže dom, že by sme še zašli mušeli bardziej približiť k tim našim tradicijnim vrednostom. I popri toho, že še koncert horu Harmonija bude prenošic na 19 hodin na živo na YouTube kanalu Color Media Communications, mož prist zo zmasku i do cerkvi Svjatih apostoloh Petra i Pavla. Organizator Noci Horoh, združenje HBO Color Media Events u sotrudnictve z kompaniju Color Media Communications i finansijnu potrimovku Horodu Novi Sad.